دەستپێکا vê mehê 16 koçberên Roj Avayê Kurdistanê û koçberekî ji Lazikiyê di Deryaya Spî de di navbera Cezayir û İspanya'da de xeniqî bûn. Dermên 13 kesan hatine dîtin, hîn jî çarenivîsa 5 kesên din nediyar e. Lê bi sedan kesên din koçber li Cezayirê asê mane, nikarin biçin İspanya û dibêjin gelekî zehmetek û vegerin Roj Avayê Kurdistanê û Sûrê jî ji ber ku bi qaçaxî derbasî Cezayirê bûne. Fermandarê Giştiyê Hesedê Mezlûm Ebdî di derbarê wan da ji medyaya nêzîkî Hesedê re axifî û bank li koçberan kir. Ji koçberan xwest ji Cezayirê vegerine welatê xwe û dawî li koçberiyê bînin. Dibêje ew amade ne piştgiriya koçberan bikin ji bo ku bi awayekî ewle û bi rûmet vegerine welatê xwe. Mezlûm Ebdî li ser azadkirina koçberên li Cezayirê jî got ew ên girtî ku di zindanên Cezayirê de girtîne wê hewl bidin kar bikin ji bo ku ew girtî ji zindanê werin azad kirin. Her wiha tekkeziyê li ser parastina koçberan û vegerandina wan bi selametî dikin. Piştî du meh û 12 rojan 4 ciwanên Roj Avayê Kurdistanê ku li Mosilê girtî bûn hatine berdan. Yek ji wan ciwanan navê wî Firas Mustafa ye. Ji rûdawê re got roja 8 meha heştan îsal ew ji Kobanî û sê ciwanên din ji Reqa, Amûdê û Dirbêsiyê bi qaçaxî derbasî Iraqê bibûn û ji aliyê 8 şeعبî ve li Sinûnê hatibûne girtin. Piştî hefteyekê ji bo zindaneke Mosilê hatine şandin. Firas dibêje piştî mehekê jî ji girtinê nûnerekî UN serdana wan kir û navê wan tomar kirin û piştî meheke din formên UN neteweyên yekbûyî ji bo wan anîn û îro serbest hatine berdan. Peyamnêra me Helepçe Seعدûn li mala yek ji wan ciwanan e ku ji aliyê 8 şeعبî ve li Mosilê hatibû girtin û serbest hatine berdan. Helepçe rewşa wan ha çi ye? Hîn kes girtî mane yan na û çima ev kes hatibûne girtin? باشە ئێوار باش دڵ بخۆین وەکون هاتە بەحسێکری 4 گەنجێن ڕۆژاوای کوردستانی یەکش ڕقا یەکش کۆبانێ یەکش عامودێ هەروەها یەکش دەربێسیە لە ڕۆژە هەشتێ مها هەشتا ئیساڵ ژە ڕۆژاوای کوردستانی هەوڵدانە و دەرباسی هەرێما کوردستانی بکەن بە قاچاقی لە سنوور ناوبەرە سنون و بەعاژێدا جالیە حەشدا شەعبی بە هاتبین گرتن و پاشتا هاتبین بە گوهستن ji بۆ زیندانا مووسڵێ زانیاریان بهترە بلا ئەو گەنجە بەحسە چیرۆکەخوا بکەن نهام بزان بن ڕەوشەواژی چاوانها لە ماڵباتە یەک جوان گەنجامە کۆ فیراس مستەفایە بخوا خەلکێ باژارێ کۆبانێ ڕۆژاوای کوردستانیە کاک فیراس ئەگەر تفەرموگوێ ڤر تشمارە بەحسێ بکێ چیرۆکەوە چماوینج ڕۆژاوای کوردستانê دەرکەتن فەرموو هەروەها وینچاوانێ هاتن گرتن بەرگیشکە بخێر هاتنەوە و قنار ڕۆداوا بدەکەن سەرچاوی مەرە هاتن وەکو زانن کل ڕۆژاوا مەتەرسی هەنە و هێرشی ترکی سەرمە هەنە زانن کو وەدع نەباشە و کار و بەرتنێ کومەری خودی بکێ ji ber winî em megom rojava derketin em derketin em hatin Sînûrê Kurdistanê yê Iraqê kombatana Kurdistanê em hatin rojekê êvar bû qorşîn hat navîtin em vegeriyan bû roja dînê bi ro em derbas bûn em derbas bûn hikûmet me hisiya heres hidûdî em girtin wîne cemxa dawî em teslîma mixaberata kirin rojekê em cem wan tehqîq me re kirin û roja dînê jî tiştek ser me tune bû teban و ام شان مرکز سنونه آجیشم واجی ام چند روزال وی درمان ام چنجم قادی گون جبو چاد نشوا هاتنه مگو ام جبو لجوء هاتنه گو تمام مر لجوء یازی کر و ام شان مرکز سنونه پشتی 7 روزا ام شان اوه حبسه موصله من نزانه بو ملجی گونه 10 روزا 20 روزا درکبن داوی ام شان نورا قادی گوه اوره اما قرار بدن و یوین وره وراه و امچنا حبس موصله ما کیشم و یوین هات تا من نزان بو مسیر ما چاوایم که چاو ببنه ما کیشم و یوین هات داوی هات میازی کرن و ما که دینجی در باس بو جبو که هات ام درخستن
ام دور دمه و ده روجا ده حبسه دامان باشه غیری و هنگی دی ترجی یا روجاوای کردستانی همین ناوا زندانه ده بله گلک هبون گاوا که یوین میازی کرن 10-15 کسی روجاوا ای سوری هبون کرمانجی هبون عرب جی هبون ما بصدفه هفدیت قلت انت ابد قصد ناوا زندانه ده اونا به مره هاتبون ام بری وانا هاتبون بری ماجی گلک تی هبون هنک در کتبون هنک تیدا مابون هنک حبسیات دگو ای که حدود در باز کن 6 ماه دخون ما ترسی براستی مرا چیه بون يعني 6 ماه ناوا زندان ددمینن حتی کو درکبن راسته او گور قاضی دیمینه که قاضی که باش به وانا زود درد خیل لجو زود دیوان کنه باش به 6 ماه جیتی داد باش دیمینه و محامینه گرت آن تنوین من هیویا یو ان هم تنه مان هیوی یو انج برکو ملاج مرا گم از زانبو و یو این مدرخه ما قلنا حاجي كو جبركو او نكانت تشتكي بك محامي نكانت تشتكي بك الا يو انت درخي بله ام بزان بن يعني دخوازين وچنا دخوازي ما ام دخوازنا كم جيشنا وركي پشتي دما هون ده روجا ام جيشنا كردستان بخير وسلامت ام دخوازن كو يو ان اجراءات مالور كي تشكيزو بماشينه فرمه مده اقامه بده ما و سپاسي واجد كن او يو ان اجد كن منظمه انسانيه قال لك مرة ياردم كرن باشه گلک سپاس یعنی دل بخوین اف نتنه روشا ویگن جا روجاوای کردستانی ولیا لگور آگاهین کو انها کتن دستمده بحثت کن روجانه ام بکارن بیجن خلق زندانا موصلتين بردان ایرو حفت گنجن کوبانه هروها مالباتا که عفرین جهاد بین بردان کو ابانی زیکی دوما ها من نوا زندانا موصله دبی دل بخوین یعنی گلک کس جبو روشا آبوری خراب یا روجاوای کردستانی هانی كنت در باز بن برای خود دن لآلیه سنوریج آلیه هزن راقبه تنگرتن و اول روشا و وکو ویگن جروجاوای کردستان بحث کری. گلک سپاس حلبچه سعدون بری 5 سال